In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, via peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, ad vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnias cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Dak iż-żmien Melkisedek, sultan ta' Salem, li kien qassis tal-Eleljon Alla-Loli, ħareġ bil-ħobs u l-inbit u bierek lil Abram u qallu: Imbierek Abram minn Alla-Loli li jagħmel is-sema u l-art. U imbierek Alla-Loli li reħa f'idejk l-edewwa tiegħek. U Abram taħ xhur minn kollox. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-mulej lil Sidi: oqgħod fuq l-eminti, sa ma nqiegħed l-edewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Inkantaw flimkien. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Aħkem f'nofs l-edewwa tiegħek flimkien. Tiegħek is-seta sa ma ntwelidek fuq l-għoljiet imqazza, sa minn qabel is-seb bħan-nida jien nissiltek. Nkantaw flimkien. ħalef il-mulej u ma jisobx bih. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Nkantaw flimkien. It-tieni qari. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti.
Jien irċevejt minant il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Ġifieri, li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien tradut bħal ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal. Dan hu ġismi li nata għalikom. Għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal. Dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej.
Dina hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qed ikellem il-folol fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh 12 u qalulu: ibagħthom in-nies ħajmorru fl-irħula u rizziet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iż-żuq għalilhom: għatuhom intom x'jieklu. Qalulu: m'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar il-5,000 raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: qegħduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal-5 ħobżiet u 2 ħutiet refa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom u tom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u l-bxejjeġ tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu magħżul għal din is-solennità fiċ-ċiklu tas-senaċċi liturġika ifakkarna f'wieħed mill-mirakli ta' Ġesu li juri l-qalb ħanina tiegħu li tieħu ħsieb lil dawk li jimxu warajh. Il-jum kien wasal biex jintemm. 12 mod brammatiku qalulu jibgħathom lin-nies ħajmorru fl-irħula biex jistrieħu u jieklu xi ħaġa. Ir-risposta ta' Ġesu hija kmand li jibqa' jidwi matul is-seklu għalina u għall-Knisja kollha. Għatuhom intom x'jieklu. Dan il-kmand il-mulej isieħeb il-Knisja tiegħu lill-komunità fl-azzjoni li biha jieħu ħsieb il-poplu tiegħu. U fl-istess ħin jantiċipa l-qawwa li kellu jagħti lill-apostli biex huma jagħmlu dak li jagħmlu b'tifkira tiegħu. Kif fakkarna l-apostlu missierna fit-tieni qari. Jiena rċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu li fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs wara li ratti l-ħajr qasmu qal: dan hu ġismi li jingħata likom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-kmand li jerġa'
itenni ruħu fuq il-kalċi kull meta għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Il-mulej qiegħed jgħid lill-apostli u jagħtihom il-qawwa biex huma u jfakru dak li għamelu jobdu wkoll għall-kmand tiegħu. Għatuhom intom x'jieklu, għatuhom intom x'jixorbu. Is-saċerdozju għalhekk huwa obbedjenza għall kmand ta' Ġesu, huwa għotja totali lil Ġesu biex hu ikun jista' jibqa' jitma' lil poplu tiegħu. Il-kuntest ta' dan il-kmand u l-kuntest ta' tkattir tal-ħobs huwa wkoll il-kuntest ta' tħabbir tas-saltna ta' Alla u tal-fejqan. Fil-fatt, il-Vanġelu tal-lum jibda din in-nota partikolari. F'dak iż-żmien Ġesu qed ikellem il-folol fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu il-fejqan. Din il-kelma u dan il-kuntest jieħu tifsira profonda u sinifikattiva din is-sena li l-Papa rieda tkun iddedikata lill-ġublew tal-ħniena. F'żewġ dokumenti tassew prezzjużi u eżies, Evangelii Gaudium u issa Amoris Laetitia, il-Papa Franġisku jfakkarna fit-talim sabiħ tal-Knisja dwar il-fatt li l-Ewkaristija hija wkoll mediċina, hija wkoll fejqan. Il-Papa Giovanni Paolo II, San Ġwan Paolo II, fl-enċiklika tiegħu Ecclesia de Eucaristia jikkwota il-liturġija divina ta' San Ġwan Krisostmu li titlob hekk: aħna nsejħulek, aħna nitolbuk, ibgħat l-Ispirtu Santu tiegħek fuqna il-koll u fuq dawn id-doni tal-ħobs u l-inbit, sabiex għal dawk kollha li jieħdu sehem fihom ikunu tisfija tar-ruħ, maħfra ta' dnubiet, komunikazzjoni mal-Ispirtu Santu. Din hija talba li aħna il-Latini nirrepetuha b'mod differenti fil-Missa Ruman meta ċelebrant jitlob ħerqan lilna li niklu mill-ġisem u d-dem tal-iben tiegħek, għatina l-milja tal-Ispirtu Santu sabiex insiru fi Kristu ġisem wieħed u Spirtu wieħed. Mela bis-sagrament qaddis tal-Ewkaristija aħna nirċievu t-tisfija neċessarja biex aħna li aħna dgħajfin u midinbin inkunu nistgħu nirċievu l-Ispirtu u nkunu ħaġa waħda ma' Ġesu. Imma smajna wkoll fis-sekwenza sabiħa ta' Tumas ta' Kwinu li għadna kemm kantajna llum ir-rifless tat-tagħlim ta' San Pawl li l-Ewkaristija li wieħed joħodha meta huwa maqtuħ minn Alla deliberatament minflok issir għalih mediċina, issir velenu mortali. Hekk jgħid San Tomás d'Aquinu: sumunt boni, sumunt mali,
sorte tamen inequali, vite vel interitus. Jiklu t-tajba, jiklu l-ħżina, imma l-dawk li t-tajba iġib il-ħajja, lil dawn jixħed fit-telfien. Mors est malis, vita bonis, vide paris sumptionis, quam sit dispar exitus. Mewt għal-ħżina, ħajja għat-tajba. Ara kif jinbidel fjom għal-kem jihdu l-istess sikel. Mela jekk jiena fil-qalb tiegħi għandi mibeda kbira għal-ħija u din il-mibeda ma rridx neliba, anzi inkompli navvelena l-qalbi, meta nirċivi l-Ewkaristija jien qed nirċivi mhux mediċina imma velenu. Jekk jiena lill-ħaddiema tiegħi qiegħed nistmhom ta' skjavi u mhux qed nitrattom b'inġustizzja, jiena ħati ta' dnub li jgħajjat lill-Alla. L-Ewkaristija li nirċivija faċċata sabiħa fil-Knisja minflok mediċina d-djufija tiegħi issir li velenu, anzi motiv ieħor ta' ħasra u ta' kastik. San Tomas d'Aquinu jikkonsidra l-fatt li l-Ewkaristija hija mediċina għal min għandu bżonn l-għajnuna fid-djufija tiegħu, imma ma tistax tqajjem lil mejtin jgħid. Tagħti l-mediċina lil min għadu ħaj imma dajjef, imma minu deliberatament, konxjament fid-dnub il-mejjet ma tistax tqajmu. Ġesu Kristu meta għamel 7 sagramenti, għamel il-mamudija u għamel il-qrar biex wieħed jerġa' jirrikonċilja ruħu mill-istat ta' mewt fid-dnub għal ħajja. Ma għamil sagrament wieħed li huwa l-Ewkaristija għal maħfra ta' dnubiet il-mejta għamel il-mamudija u l-qrar. Mela l-klim tal-Papa Franġisku ifisser li l-Ewkaristija mediċina fid-djufija tagħna meta aħna maħniex maqtugħajn minn Alla. Imma konxi mid-djufija tagħna il-ħin kollu inkantaw mal-Knisja Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. U allura aħna nirringrazzjaw il-Mulej ta' dan id-don sabiħ tal-Ewkaristija li kif titlob il-Knisja tħejjina biex inkunu preparati aħjar għalija stess. Dan l-ikel li ħejjina biex inkunu preparati imħejjin għalih stess. Dan huwa l-ikel tal-pellegrini, l-ikel ta' min jaf li fi triq se jotor minħabba djufija tiegħu. Imma fil-qalb tiegħu m'hemmx il-mibeda li taqtow minn Alla, m'hemmx li ġustizzja u tkasbir tal-proxmu li tbedu mill-ħallieq. Hemm id-djufija ta' pellegrin li jaf fejn jixtieq imur u d-direzzjoni tiegħu hija ċara. Nirringrazzjaw il-Mulej li f'dan is-sagrament qaddis huwa tassew ir-raj tagħna, huwa tassew dak li jmexxina. Bone pastor, panis vere, Jesu nostri miserere. Intraj tajjeb, ħobs tassew, Ġesu tagħna, ħen għalina.
Credo in unum Deum. Filium Dei unigenitum. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Sedet ab dextera Patris. Spiritum Sancto Dominum et vivificante ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholica et apostolica ecclesia San Pawli għajdinna li kull meta aħna niklu l-ħobs Ewkaristiku u nixorbu l-kalċi tal-mulej, aħna nxanru l-mewt tiegħu sa ma jiġi. Qed waslu l-ħtiġijiet tagħna lil mulej u wara kull talba ngħidulu Kristu ħobs ħaj
li niżel mis-sema, atina l-ħajja ta' dejjem. Kristu, ħobs ħaj li niżel mis-sema, atina l-ħajja ta' dejjem. Għal-Knisja Kattolika biex dejjem tkompli tosb qima u devozzjoni il-misteru tal-ġisem u d-dem ta' Kristu li kien fdat lila. Kristu, ħobs ħaj li niżel mis-sema, atina l-ħajja ta' dejjem. Għad-dinja tagħna imġewħa waċċana l-verità biex fil-bxara tajba ssib it-tweġiba l-mistoqsijiet l-aktar profondi tagħha. Kristu, ħobs ħaj li niżel mis-sema, atina l-ħajja ta' dejjem. Għalina l-koll miġbura f'din iċ-ċelebrazzjoni biex fl-Ewkaristija mqazza nsibu l-għajn u l-quċċata tal-ħajja tagħna. Kristu, ħobs ħaj li niżel mis-sema, atina l-ħajja ta' dejjem. Għal-mejtin tagħna biex l-Ewkaristija li kienu jirċievu tul ħajjithom f'din id-dinja tkun tassew vjatku li jwassalhom fis-saltna tas-sema. Kristu, ħobs ħaj li niżel mis-sema, atina l-ħajja ta' dejjem. Missier qaddis kull qudiesa ibne Ġesu jfissrinna l-kelma u jaqsminna l-ħobs palma għamel mad-dixxibli ta' Emmaus permezz tal-bxara tajba u l-Ewkaristija li bihom titmana. Atina l-kuraġġ u l-konvinzjoni biex noħorġu nxandru l-ferħ ta' Kristu irxoxt lill-bnedmin ta' żmienna. Dan nidolbuh bl-istess Kristu sidna.
Orate fratres meum ad vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Ecclesiae Tuae quesumus Domine unitatis et pacis propitius dona concede, que sub oblatis muneribus mystice designiantur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui cum apostolis suis in novissima cena convescens, salutiferam crucis memoriam presucuturus in saecula. Anium sine maculas et tibi obtulit, perfecte laudis munus acceptum. O venerabili mysterio fidelis tuos, alendo sanctificas, ut humanum genus, quod continet unus orbis, una fides illuminet caritas una coniungat. Ad mensam igitur accedimus tam mirabilis sacramenti, ut gratiae Tuae suavitate fervusi, ad celestis forme imaginem transeamus, propter quod celestia tibi atque terrestria canticum novum continunt, et nos cum omni exercitu angelorum proclamamus sine fine dicentes.
Te egitur clementissime Pater per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas, et benedicas hec dona, hec munera, hec sancta, sacrificia illibata. In primis que tibi offerimus pro ecclesia tua sancta, catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere dinieris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Francisco, me indignio famulo tuo, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famularum quetuarum, et omnium circumstantium corum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, velqui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, prospe salutis et incolumitatis sua, tibi queredunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusdem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, André, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam adscriptam ratam rationabilem acceptabilemque facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi. Hanc igitur, oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae Tue, quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubeas grege numerari. Quam oblationem Tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur accepit panem in sanctas ac venerabiles manis suas, et elevatis oculus in celum, a Te Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedisque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo postquam cenatum est, accipiens et cum preclarum calicem, in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei, Mortem Tuam annunciamus Domine, et Tuam resurrectionem confidemus.
unde et memores Domine nos servitui, sedet plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sedet in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati Tue, de Tuis donis agdatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu respicere dinieris, et accepta bere sicuti accepta bere dignatus es, munera pueri Tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et quod tibi obtulit summus sacerdos Tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferri per manus sancti angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspectu divine maestatis Tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii Tui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Domine in Christo che centibus locum refrigerii nucis et pacis ut indulgias deprecamus. Nobis quoque peccatoribus famulis Tuis, de multitudine miserationum Tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare vinieris, cum Tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, et omnibus sanctis Tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venia, quesmus largitor admitter, per Christum Dominum nostrum. Per quem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, a divina institutione formati, audemus dicere. Mater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tua adiuti, et a peccato simus semper liberi,
et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in seculum. Domine Iesu Christe, qui dixistis apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Pace. Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accena magni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodiat me in vitam aeterna.
The Eucharistic procession follows immediately after the end of the Mass. We try to participate, all of us, at this Eucharistic procession, which is not a very long one, it's just around the block. The Blessed Sacrament will be followed by the knights and then the faithful who would like to participate. After that, we end by the Eucharistic benediction, and the 11 o'clock Mass will follow immediately after the end of the celebration. Thank you. Oremus. Agnosque sumus Domine divinitatis Tue, sempiterna fruitione repleti, quam preciosi corporis et sanguinis Tui, temporalis perceptio prefigurat, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
عندك واحدة